صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبارك القرآن مكو وانما بسم الله الرحمن الرحيم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وانما بيدو نوكانا باكين هاي نسبك بيدو من فيوني بي يقول الله فوتشينغول هاي المدارك القرآن مكو sabu hino wodi ɓe wiina kadi a hoore ɓe wondema enen ɓe wi annaba ɓen hino andi ko arata hala imamu ɓen kadi ko wanno ɗum wallahi ɗum ɗo ko woni basir no hoƴi haa feƴƴiti kono hunde sa annade a tawande luggam ma ɗum ko non woni Allah o andinayi jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen piiji aray hara ɗe hewtani ɗum hino wodi hay o kam men hande ni no wodi ɓe Allah humpitata hunde aweyde wano en ƴetta exemple waliyaɓe ɓen Funga Diallo ɗum ɗo hino ɓati en enen fulɓe ɓe fof est ce que hino wodi ɗo yettuɗo waliyaɓe est ce que hino wodi ɗo mo gonɗina wondema waliyaɓen ɓe sifino piiji aweyde koɓe sifanto taalibaɓe maɓɓe tawale ko noon kadi tigi tigi wonirta ɗum ala ɓe waliyaɓe Funga Diallo ɓe laaɓa ɗumne laaɓɓe kaɓere walla ɗumne laaɓɓe ka hino ɓuri ahlul bayt haray noon Allah hino yewtitata Qur'an makko fiiɗum ɗon kadi ko honɗum Allah o ndaari qala bismillahi rahmani rahim ko alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada haray ko honɗum Allah o ndaari Qur'an makko ko kanko andi ko wirni kanko Allah on wo gonko wirni ɗon noon o feeñinanta ɗum ɗo hay gooto illa man irtada min rasulin si wona on mo yiɗi immode ɓendiraaɓe makko fa innahu yaslu mo feeñina noon min bayni yadayhi wonko aroyta yeeso wa min halfihi eko aroyta eko feƴƴino kadi imo feeñinade ko aroyta eko feƴƴino musidɓe nawuran ni o inni wo himo feeñinade wallahi sa ɓatike Allah tum Allah hollete ko suuɗi kono sa woni yedduɗo ko a yiyata kadi a yedday enen ɗo fof no gasa ma ko ɓuri hewde ko ñemeɗen ɗo iɗen gonɗine ko wiyete kon istihara ka wigol yo karamogojo ndaarane hunde wono par exemple ina faala jombuɗe yo ndaarane est ce que o suɓɗiyo ɗo ino moƴƴamma ma ina faala yewde safari est ce que haray yawgoje nden nokkure no moƴƴamma kon karamogojo wannayma ɗon o yiyatama sadaka o inna ɗo no moƴƴamma ɗum wona ko aroyta noon koko aroyta noon ma an tigi wanna hoore ma istihara fi ndaargol haaji mum masima soye est ce que wona ko aroyta noon Allah na hino holle an tigi tigi e ɗemgol ma ngol ɗum ɗo koko aroytani ka awa Allah kono ɓatoɗa ko ko noon ko hollirma jaati makko ki hay hiɓe yewti kadi piiji damɗi e hoore ahlul bayt ko honko wonɗin piiji ndaare wondema ahlul bayt ma chiya ɓen hino yiɗi imamul Husayn ɓuri imamul Hasan wondema ɓe janto fi imamul Husayn ɓuri imamul Hasan ɗum ɗo non ɗo fof o yanani chiya ɓen seede ma yahoɓ ɓen kaduɗe aɗum fof ala imamujo momi waɗanta ko wiyeten kon anniversaire muɗum mum sa yi mo jibina on e sa yi mo feƴƴini on imamujo ɓe ngala on waɗantake ɗum ko on ɗo woniri me yiɗirta oɗa ɓuri oɗa ɗum fof koɓe lontotoɓe haray ko honɗum waɗi si fi imamul Husayn no jante sowno o ɓuri luttuɓe ɓen haray wona fi imamul Husayn hiɓe yiɗi mo ɓuri ɓe wona on andi tagaɗo ɓe hino mari no feƴƴinir no ngurdam muɗum ɗam an e min no wurirɗen noon en fof e wuuri kono wona façon gotumara e wuruɗen andiɗa heɓa ngurdam yoɗɗam min heɓa ngurdam sattuɗam andiɗa maaya e nokkure fotude min miɗo maaya hara ko hoore toñini warla hara imamul Husayn so yifi makko heno jante ande oɗo ko taniraɓe laaɗo ni wallahi madrasa ahlul bayt ko nima si tawi woni ko añirteɗa c'est parce que hiɗa yiɗi taniraɓe ne laaɗo men haray ko alhamdulillahi par ce que tagaɗo fof yiɗatama koma tu wode hayyuma kono noon si woni ko añirala kon ko fiiɗa jokkine laaɗo e ɓe ngure laaɗo men haray
belto hara Imam Hussein nelaaɗo juuti ko ɓe yoti fi Imam Hussein ɓe wulli fi makko ha aɗo ɓe feƴƴinde par ce que ɓe annduno Imam Hussein ko Karbala warate ko ɗo wiyete hande Irak ɗo hara ko fi ɗum si fi makko no jante par ce que tanmo Imam Hussein yaltuno ha wara si Imam Hussein yaltano wallahi enen ɗo en nanano inde l'islam kono mi sikkano e woneno l'islam par ce que har l'islam no gayni jibaade hiɓe annduno on kadi wondema ko waɗareɓe ɓe fokkiti hiɓe annduno ko hande ñande wonno ko ɓe wuurayno kono kamɓe ko honɗum ɓay ko imamuɓe ko yimɓe Allah ɓe wakkili ɓe sacrifie hoore maɓɓe fiyo diina ngal luttu kamɓe ɓe maaya nden ñande hiɓe annduno ndaare famille maɓɓe on fof no ɓe warwa famille annaba famille nelaɗon fof ko waraɓe mo ɓeeno duwa lamdade hoore musidɓe ɗum ɗo na sunna fewti wona chia wona oɗo julɗo ɓeeno duwa lamdade hoore mum famille nelaɗon par ce que fo hino felliti fo hino andi wondema famille nelaɗo wara mo ɓeeno mo duwa lamditade ko honɗum waɗi famille nelaɗon probléme o ko ɗo woni jannguɓe ɓen ɓe ala e madrasa Ahlul Bayt kamɓe hiɓe andi cause on hiɓe andi famille nelaɗon ko toña ɗum wara par ce que en fo hiɗen andi julo ɓen fof no fottani wonde famille nelaɗon ɓe bonnata wona bonnoɓe ɓe toñata ɓe yeddata kadi kono ɓay tungi ɓe faala boykotugol khilafa maɓɓe on ko sabu ɓe jaɓata sifagol donc haray ko ɗum Imam Hussein o warɗa noon ko ɗum tawata haray kala ko moddodira haray fi maɓɓe no duwa yewtede haray e jonde ɗime ɗin haray yewtogol ko honno ɓe warwa ha histoire no feƴƴi noon par ce que koko juuti haray kadi on nanayi ɓe wola ɗo fi Iran musidɓe fi Allah wattane ina moƴƴa Iran e Shia ko biɗi yaada pays e diina wona gotum yaadata julɗo e pays wona Belgique ma Amérique ma ake e leyɗe européenne ɓe wona leydi yedduɓe na leyɗe yedduɓe est ce que julɓe ala e majji ka leyɗe julɓe ɓen kadi est ce que heferɓe ala toon hiɓe ɓanni ɗon ɓe piiji mbaɗodira ndaade dey koɓe faalano ballaɗe ɗon fii hollugol majjingol jama on fii wiigol wona famille nelaɗo on woni ko duwalonta ɗo ɓe ɓaalora Iran famille nelaɗo on ko iranien ɓe famille nelaɗo wona arabuɓe si tawi Iran ma julɗo wonɗo o wonɗo chiyaade o yiɗi famille nelaɗo on est ce que Iran koye yiɗi famille nelaɗo on ko fii koɓe chiyaɓe ko fii koɓe ɗuma koɓe persene wona ɓe persene famille nelaɗo ko arabuɓe on andi ko majjingol jama on hiɓe yimmi kadi mo haray ko waɗi si tawi iranien ɓe ɓen hiɓe yiɗi Imamul Hussein wonko par ce que imo joɓɗi iranien jo ko googa ɓeemo Imamul Hussein ko iranien jo ko shaha o wiyete kono musidɓe ndaare ko ɗum tumɓe hattata ɓe ala jeɓde laaɓanɗol ɗum on andi hade ko wawete wonno ɓaawɗo Iran haray ko ɓiɓɓe on famille royal on jiwɓe tato wonano okkede arabuɓe ɓen fiyo ɓe sabodir yo sabuji on hakkude maɓɓe jelalanno hakkude maɓɓe on noon roi o inni joni o ɗetta ɓiɓɓe makko ɓen tato o okka arabuɓe ɓen ko honno waɗi ko rewɓe tato ɓernoɓe tato ɓe okka arabuɓe ɓen ko honɓe woni ko ɓen okkanno ko Imam Ali hay okkitirno ɓen suddiɓe Imam Ali ƴetti suddiɗo goto Shaha o okki ɓiɗɗo makko ɗum ko Imamul Hussein on faami o ɗetti suddiɗo ɗimmon o okkimo ɓiɗɗo Saydina Aboubacre o ko wiyetaɗo ko Mouhammad bun Aboubacry o ɗetti suddiɗo tanmo o okki ɓiɗɗo Saydina Oumar o wiyeteɗo Abdoullahi ɗum ko Abdoullahi bun Oumar joni si tawi iranien ɓe ɓen ko yiɗirno Imamul Hussein ko sabu mo jomɗi iranien jo aɓe yiyano kadi ɓiɗɗo Saydina Aboubacre o ɓeɗa kadi ɓiɗɗo Saydina Oumar o par ce que ɗen ɗon fof haray ko israɓe maɓɓe ka salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ndaron ɓay Allah min ndi wondema kanko salawat salawat Allahumma salli ala